گندی جوقه طبعا بأوي عفرين و مركزي عفرين و قريدوية 8 كيلومتر جايفرين و دوره گندکی مزنه تقریبا 265 مول های گندی جوقه جی زراعتی تیدو های طبعا ملتی هو سادی هفته هشتی گی زراعت ده شغله وقت با گندی دنگشت کو زراعتی های زیتون ایپر زیتونه و دباراجی طبعا ایگ اوی خواه داری خواه بخچه دشینه اگر دور سیوه جی هنه و دعرمیتو جی هنه و چوندنی زبستونش دیچینن به خضره گچیه ملت ایکه بشوره دیچینن و هاف گندی ماجی یعنی مثقافی خو الحمدلله رب العالمین برابر دوهایا شهادة دكتوراه جي الجامعة هنا دكتور رياض ملا محمد هاي شهادات طب بشري مهندسين محامين طبعا وقت سمحنا كام جيو بذكرين دبيق عملنا بذكرين ونازكرين الحمد لله رب العالمين گندکی مثقف الحمد لله و گندکی سلامتی حزده که هاو گند و هر کس لکاریشی هول مالی خواه سدی ده 20 بینن هاوجی ایک بازی خواه ایک تجارتی دشاله ایک وظیفه ایک ماموسته هرن کارکی خواه دندکن جوق گندکی پر مزنه و پر کامن دارج گنده دعیفرین ده جوق دا ام باختصار دنکنه نودو سه ملبات اساسي د جوق ده هيا وقشتك مرباطني عريقا مرباطني اصيلا مرباطني شريفا مرباطني كاري جوتاريه وكاري خدمتي ولاتي خارا ما كان درست بي بعردي خا پر متمسك بي کار دکر خدمت دکر و چی وی گندی داشتی طبعا شخصیات پرمازن درکاتن بری امان وی شخصیتنا جوق بخا نوی گنده خلاف سر پر چی بی هنکادگو جوق هنکادگو جوق هنکادگو جولق يعني الارجح او الدلائل التاريخيه دبيتش دبي كعنيك لبن لولاش دهركي نوي كعنيه نوي جنده كعنيات جوقه و ایک چیه مزاری لالاشه اکید آبی وی کعنیه و خوری وی کعنیه نوی گنده کعنیه جوخه دبی مریک بر وی مزاری لالاشه بی زمان ده هات لوی گنده رو نشت و پیدا وی گنده دست بی بی ولذلك ام نکن بحدیدن جوق جکجا مالباته دست بی بیه طبعا ويجن ده سر زراعات دعيشه آلکاری خواده که تیدا نزکرشیست هفته هزار داری زیتونه هیا تیدا عردی امدبین بوش هیا تیدا گینم و جهه و نیسک و نوک و گنم و چلم و پنبه و تشنگی تیدا تید چاندن تیدا آثارن پر کون هنه براد بین طلع عندی به طلع الخدو دمني تربت جنده دا تربن بركبن هنا حتى تربت يهودية قال ده كان انه تيدا هيا واجي بخا كاتب بدي كتاب مهنا كتابك من نمنمات لواندية حكاية الزيتون في عفرين بزماني عربية تيدا ابزيتوني ردان دكم وكتابي دودية بدزمانة بعربي وبأمازيغي بأمازيغي نوبيجنده نجنو ولا نجزر بعربي جي ننكسر ولا ننحني يعني بمعنى أما بشكن ولكن أمسري خدان آخنا جوق أبي من بلند جوق أبي من جندكي جندد مازن منطقة عفرين